Bakunzi b'Udushya TV nk'uko twabibasezeranije muri video y'ubushize, twababwiye ko tugiye kubakorera tutorials, aho twababwiye ko tuzahera ku buryo ki wabasha gufata video imwe ugakiniramo video ebyiri icyarimwe. Tugiye kubereka urugero video imwe uburyo ki wabasha kuyikiniramo video ebyiri icyarimwe. So twarabibabwiye, turabereka uburyo ki washyiramo umuziki, harimo imiziki y'ubuntu, wafata kabisa wagenda ugakina n'ahariho hose. Ngira ngo namwe muri kubibona kabisa, video ebyiri muri video imwe. Okay, bana natwe ukora subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa Udushya TV nk'uko twabibabwiye. Turi mu kazi kose, so tugiye kubereka uburyo ki ino tutorial ibasha gukorwa. Ntabwo ari ibintu bigoye, cyo tugusaba hano kugira ngo ubane natwe 5 kuri 5 hano ku Dushya TV. Turi mu kazi kose kabisa. Mu kanya turakwereka uburyo ki wabasha ku-editinga cyangwa se ukadingamo music iri free, uburyo ki wabasha ku-editingamo amafoto. So ni ibintu byinshi twagiye uraza kuri application yitwa KineMaster ugategereza igafunguka. Mwayibonye ukuntu isa. So ku bantu twababwiye ko mubanza kuyidownloadinga ubundi mugakurikirana tutorials uburyo ki ikoreshwa. So hari abantu baba bifuza kuba bakora nk'amavideo, ukaba wategura video utagaragaje face yawe, utagaragaje sound yawe. Harimo ukuntu wataninga sound, hari ukuntu wafata video ukaediting, ukayi-extracting, ugakuramo sound ukazishyira ukwako, ugasigara na video ukayisobanura uko ubyumva. Cyane cyane urumva aho ngaho yafasha nk'abanyeshuri bagiye gukora presentation. So hari uburyo ki wafata video ukayikuramo amajwi akaba ariyo ukoresha. So ni ibintu byinshi cyane. Hari uburyo ki wafata umuziki w'ubusa, hari uburyo ki wa-editinga, hari uburyo wakora YouTube channel ukoresheje application yitwa KineMaster yonyine. Ibintu ukagenda ukabica bigacika. Twagiye. So icyo ukora ni uko ifunguka ahangaha zino video mwebweho wenda kuko mutazifite ntazo muza kubona. Izi video ndiho ndababwira ni izi ngizi, izi nizo nabashije gukora. So ngira ngo murabibona ko utu tuntu natwo ngenda ntukora, mwaza mugakurikirana video tutorial. Tuzaye ku kuntu tuno tuntu tw'udusubscribe video dukorwa. Hari nako twabahaye muri video z'ubushize, hari link irimo aka video ku buryo wakora subscribe nk'aka ngaka muri kukabona. So ibi byose tugenda tubikora hano kuri Udushya TV. So bana natwe kora subscribe, ukore kuri notification, ubundi ugende wubake channel yawe ibemo wa successful. Twagiye. Uraza ahangaha muri kuhabona ugahitamo hano 16:9. Ino niyo aspect cyangwa se proportion ratio ya project ibasha kujya kuri YouTube. So uraza ugaklika, hanyuma iyo umaze kuhakirika iragenda igafunguka ikakwereka amavideo, browsers. So aha hejuru muri kuhabona ahangaha hariho image z'ubuntu, hano hariho video z'ubuntu, hano hariho favorite things z'ubuntu, ariko ubanza ukazidownloadinga ufite internet. So kaze twigarukire. So tugiye kubereka ukuntu kari aka video kakozwe, nibyo tugiye kureba. So uraza wenda dufate video se yari yihera. So dufate iyi ngiyi hano kuri zino video mfite ahangaha, ugafata iyi ngiyi ugapicking out. So wayibonye ko yahageze, ubu ngubu nyine uhita ubibona ko video yawe yahageze. So warangiza ugafata n'iyo ngiyi ushaka kongera. Okay, wayibonye ko video yahageze. Ubu ngubu ushaka ahangaha wayisiba, ariko kuko tutagiye kuyisiba reka nze dukomeze. So iyo uyikilitseho hano bakwereka uburyo ki ushaka kuyanima, uburyo speed ushaka kigendaho, ibiki. Urabona hari ibintu byinshi, uburyo ki wayishyereza akantu runaka ugashyiraho izina runaka. Ibyo byose tuzagenda tubireba. Twebwe icyo tugusaba ni uko ukora subscribe kuri no YouTube channel, ubundi tukabana 5 kuri 5. Okay, twagiye. Katugaruke inyuma. Okay, twari tugiye ahantu kure, ariko mubane natwe turabereka ukuntu ino application ikoreshwa. So twari tugeze hano. Urabona ko video twamaze kuyigezamo tayari. Uraza ugakora okay. Urabona ko video ya mbere twayigejejeho. So uraza hano kuri layer ukareyaringaho indi video ushaka gushyiraho. Twagiye. Okay,
sawa twagiye, iri hehe ya video dushaka gushyiraho, dore ni ngiyi. Okay tayari video tayari. Hano urayirisayizinga, ushobora kuyongera, ushobora kuyigabanya, ushobora kuyizuminga, ushobora kuyishyira ahantu ushaka, wayishyira hejuru, wayishyira ku ruhande, so wayishyira ahantu ushaka. Twahisemo kuyishyira ahangaha. So warangiza iyo umaze kuyihashyira uraza ukareba ko abantu byarangiye. ubu ngubu dukinye ino video byagendana tayari. Wabibonye? Ni ibi ngibi twagira ngo tubereke. So mu kanya turabereka ukuntu washyiramo umuziki wawe w'ubuntu, mu kanya tubereka uburyo ki watangira. Ni ibintu byinshi, hariho tutorial nyinshi cyane. Urabona ko ntabwo ngo ni ibintu birenze, umuntu wese yabasha kubyiga akabimenya. So kora subscribe, ukore no kuri notification kuri channel yitwa Udushya TV. Ciao. Sawa. Okay. Turi kumwe basaza.